sudah? You are at Bangkok Bank. Anda berada di Hijau, Saat Bangkok ini Bank. lagi berada di Next stop, Go KL. Telecom Medium. Special bus untuk orang-orang yang tidak punya uang seperti like you. Bus apa gratis? Bus gratis. Bus percuma bahasa Malaysia disediakan kerajaan buat orang-orang yang no money like you. So you can go around Kuala Lumpur dengan bus ini gratis. Gratis. Itu banyak orang. Dan this is my special guide di Kuala Lumpur. Today he with us. What's your name? Jul. Mr. Jul. A good boys from KL. Thank you for your You're welcome. information. Hi, girl. Hi, Papa. Hi, girl. It's enough. Okay. Sudah kah?